Mwongeye kwirirwa nshuti bavandimwe bakunzi bo mu Garura TV, nkaba nabazaniye umusitari hano rwose urimo guca ibintu bigacika. Komera mwa Yego. Ko ndi kubona uri kwigira umusaza ra. Erega none si kari ibyo bigezweho. Nawe usigaye uri umusaza se? Cane mu myaka nje narakuze. Ariko nabonye akantu kawe ejo bundi ngo witwa muzehe kwa bukwisi, ngo ukaba ukunze kwigana bijiyobija. Rega bijiyobija ndamwemeraga, niyo mpamvu. Ngaho vuga bimwe mu byo umwemerera maze uvuge nkawe neza tubyumve cyane nk'abantu. Mwemereraga aca bana we ntago wandenza amavi. Ngaho komeza utubwire muri sitori ziwe ukuntu aba yitakuma. Yitwaraga neza njewe nkabikunda, byarangiza ubundi n'agatabi mbese nje ndabikundaga. None ko ntako wagendanye? Agatabi se none ko nakibagiriwe muri za myenda nari ngiye kujana mu bukwe. Ntusiri ukubona utamvanye mu birori sinari ngiye kwinywera. Wari ugiye kunywa? Ngiye kunywa nyine, izo narinda nk'urazigura. Yampaye nka data. Urazigura rwose ntago njewe nabyemera. Ugomba kuzigura cyane, narinda ajya n'ibiryo. Ariko ngo ukaba uri umunyarwenya mwiza cyane hano, ngo ibintu kubica bigacika. Cyane rwose. Jewe si none ibyo kari byo nkundaga. Erega none si ko wambajije byinshi urampemba. Ushaka n'ibihembo se? None si diye wambarije urukubona uri wo kwicaza umusaza ya masaha nganaha. Urukubona byakunda. Urakagura umva ngo uraseka, ntugaseka umuntu mukuru we. Ntaga nzakuvumire ku gati. ngo uzamvumire ku gaki? Ku gati nyine. Sha yabakera ntabyo tuzi. Ko ndi kubona ukarishara. None se sumvanye mu birori nari ngiye kwirira, ngiye kwinywera. Niyo pura ya nijoro, none se wari urukugira bigende bite? Sha urayibigura yemwe nta wabinza nawe. Kwa wancika ntibibaho. Neza bijiyobija se mupfana iki? Dupfana iki si urukumbaza byinshi. Kubona dusa. Muvuga kimwe. Uzi kuba tuvuga kimwe si bibaho. Ngaho vuga nawe neza usetse abantu hano bagukurikiranye cyane. None se ushaka kugira mvuge nkawe urukubona atari byo? Wambajije urukumbaza gira hari n'ikirayi kirimo. Ibirayi se ukunda ibirayi se kandi nawe utuye hano muri aka karere ka Musanze? Akarere ka Musanze sino nibyo turimo karimo ishogoro, hari ibirayi uri kubona. Kirayi ntabwo uzi ko cahenze. Uheruka kurya ikirayi ryari? Kurya ikirayi muri Noheri y'imyaka 2 ishize. None se muzehe ko mbona uri gusaza kandi uri umusore, ufite imyaka ingahe? Imyaka mfite. Mfite umufuka w'ibishimbo, mfite uw'ibigori, mfite n'ibijumba mu nzu birarunze, n'ibirayi narahunitse. Nubwo mparuka kubijya kera. Oya ndakubaza imyaka yawe bwite. Imyaka yanje bwite hari irimo umurima, hari ibigori n'ibishimbo. Yampaye nka data. Niko muzehe? Mfasha abantu bagukurikiranye babashe kukumenya neza. Ufite imyaka ingahe? Mfite umufuka w'ibigori, mfite n'uw'ibishimbo. Uwamasaka imbeba wo zarawumaze, ariko ibijumba birahari n'ibirayi. Nakubwiye byo meruka kubijya mu mwaka. Ndashaka kugira ngo umbwire imyaka yawe nyayo. Ufite n'inda? Ego ko mana hake ya Mungu. Gisa n'igipfizi. Utamira nka babandi siginda yakoze umubiri. Yakoze umubiri. Mana we. Yamaye nka data. Zirandembeje. None uko wari ugiye kujya mu birori se ubwo waraba uri kwishwatagura guco? Oya narindi ihangana nkaza ndajica muri nsiraciye.
kugira zipfe neza. ye Eh, ngaho mbwira ufite imyaka ingahe? imyaka mfite napfuye 60, ego zuka 12. ehe Ubwo rero ubwo ndwara mu myaka 30, yampaye nka data nshonje imyaka 20. Ubwo izo myaka nuzikuramo urahita umenya imyaka ngiraga. yampaye nka data. Eh, waranagwaye ungana guco? yewe ntabyo uzo si wabwirirwa 3, wibaze kubwirirwa imyaka 20, none se ubwo rukumva utarwara na za nzoka. yampaye nka data. ye Ah, none si muzehe ajya ngo ni muzehe bwa bukwisi. bwa bukwisi Eh, niwe muzehe bwa bukwisi. Umusitari ukunda cyane ninde mu basitari bose bariho bakinaga iki? bakina komedi, baba ari abaririmbyi, baba ari abakinnyi b'imipira? Bijiyobija, nkakunda Nsabi, nkakunda Nandera, siko ndi kumwibagirwa na Nyagiso. none kuki wahisemo kujya ufata injyana nk'iya bijiyobija? Niyo numvaga indyoheye yuko ndamukundaga. ni akahe kantu uze ashobora kuba yarakinye kakaba karagusekeje byibuze ukavuga nk'iminota nk'ibi? Ibira bintu yakinye ngo niba ari muri Genezi Comedy ari kumwe na Nsabi, biriya avuga ngo hajye bwo yaramubwiye ngo iki. urabyibagiwe? Ndabyibagiwe nyine. Ose se wambajije byinshi kandi nanishonjeye. ushaka kurya? yampaye nka data. Murakoze nshuti bavandimwe, murabona ko hano dushobora kuba dufite abasitari benshi cyane bari kuzamuka. ngaho uyu munsi dukubitiro akantu kawe unasezera abantu barimo kukureba. shiraho akantu kawe unabasezera, useza ku bantu barimo kugukurikirana muri aka kanya. Ndi kubabwira jewe bakunda ibihangano byanje, banakande nirayiki na subscribe. ngo niki? bakandira iki na subscribe. na subscribe ni subscribe. none bakaba bashobora kuba babikanda kuyihe channel? ahantu babikura ni kuri Mugarura TV 180. Gakata. ngaho mbwira tubwire uko na bwose buri kwira ntago bari kukubona neza, duhuye bwije. ubwo bakana subscribers hagana hehe kuyihe channel kugira ngo babashe kuba bagukurikirana babe banagutera inkunga? bakandaho bayita Mugarura TV. bakande hiki? bakandera yiki na subscribe. okay, sawa, urakoze cyane. unasezera abantu bagukurikiranye babwira ijambo rimwe gusa. urabakundaga? okay, mwabyumvishe cyane. hano umusore arabakunda cyane, ngo ni umusaza ampaye nka data. ciao ciao, tuzasubira undi munsi.